Okay, sa katong wa pa kasuway dihag lutog atay og batikon sa manok, kani misundan ninyo mga kasimot. Kantong makamauna ayaw lamog tan-aw ani kay dili ni para sa inyo ha. Pwede ra mo muskip. Una ninyong buhaton inyo sa ni pabukalan og suka. Awa sa baho og lansa. Ang ikaduha inyo ning hawason riskaha nga igo-igo sad maluspad ang hitsura. Inyo ning isalibay ang sabaw kay naa diha ang baho nga nahibilin. Magpainit dayon ka og kaha nga limpyo diri unya imong butangan og mantika sa baboy. Pasundan dayon nimo og mga lamas. Kay ukayon sa makadagang higayon igo-igo sad mga brown kaning lamas. Sana ni oy. Sa ikatalong higayon ato ni ilunod ang atay og batikon sa manok diri nga ampay sa katong mahligon sa bagdok. Oy unsa guna niabot na magkasbagdok. Away na lagsagbat diha kay wa kay apilan na. Timplahan dayon og pampalami aron ganado tang mupapiti. Sama aning mga seasoning og tuyong patis. O kayon lang yun og maayo og tabunan hangtod nga muhubas ning iyang duga sa atay og batikon nga lami kayong kinamuton labinag na ay kanon. Okay, diara dila natong daghan og istorya kay luto naman Sando kan tanig duha ka pares diri nga atay og batikon sa manok ug atong ipatong re sa kanon nga bag-urang na luto. Patungan dayon natog usa ka pirasong siling kulikot diri. Pampainit sa atong kalawasan og abtik sad mukitiw ning atong dila. Unta na ni oy. To ara dako ag lamoy ni miang oy. Unsay dugayan mga unta ninyo. So ayan ko nag-update diri ang bulk be og napaba ni solo diri nga stocks. Napa man diri ang bagtax manok na prosi naman Murag taud-taud na gini naka-standby diri kay murag ni bagtok ni maayo diri nga puwerte na gani ipilita nga murag tik-tik gikan sa kan mga sang. Tarong oy. Kining usa kilong bagtax manok ato ning umulan diri og tubig kay murag ni aksyon na ni kagahi. Dayon ato ning pabukalan og labhuan aron humok ning kaunon. Kay basin mapangag ning atong ngipon nga hilang tungod sa kagahi. Samtang nagpahumok ta diri sa atong linutonon nga tiil sa manok. Tiring dapita ato ning andaman og daghang lamas. Mas maayo ginang kitay muluto kay aron kitay magbuot sa atong ibutang nga mga lamas. Sama aning hiniwang pulang bombay, hiniwa nga siling nga green nga espada, usa ka platitong siling kulikot nga pagilok sa atong kibot. Mao gining ampay nako nga saktuhan og siling puwa pangturga sa kigwa. Pahuwasan ni sa atong panuhot aron manggawas ning atong kamagwangang singot. Tiara pulos ni mga hinog nga siling puwa nga gidunit sa akong amigo nga si Lisondra alias Boy Maas. Andaman sa ninato og hiniwang loy adire nga maiusa sa atong palami sa sudan nga bagtak sa manok. Okay, diara. Andam na ning atong mga lutoonon karon. Mauna ni tanan atong plastada sa atong lutoonon. Basta kay ni aksyon ni dago kang akong ilaw murag nakatimaho na ang atong binuhing bitok diri sa atong kahiladman. Unsa naman ay kalawom naman ana. Ay sos mura magagkaron pas kalibutan. Buti pasabotan na kining atong tiyan nga maoy atong pundohanan sa atong kinaon ug dili malikayan nga naa pud ay laing binuhat nga mahimugso nga gusto pud manginabuhi. Ilawom sa atong kahiladman diri sa atong tiyan. Mao nga mo daguok pud ng atong kahiladman. Pero dili tangay mabalaka dihang dapita anang bahina kay naay daghang ipurga. Nahala mao maghana. Mao ba lamang larga birada na tagluto diri sa atong pinapiting lamas. Og kining bag-urang linabhuan nga usa ka kilong bagtak sa manok. Hugatong ukayon og maayo. Pasiritan dayon ihis agta ang ngilan og patis. Sa buwagan pug tik-tik ni Miyagi. Karong usay Miyagi. Magina, klaro ana. Tuod no. Sipiat kog litok. Siyempre atong gining imikos-mikos gamit ning luwag nga lapad nga daghag bangag. Murag dagpas lamok pugsitan pagyud og duha ka pirasong limonsito. Pahupay sa atong karat sa tutunlan. Isagol sa ninato nga atong pinakapaborito kaning sili nga pula. Pampaorsa sa atong singot. Pasundan dayon og pasirit og oyster sauce. Kung usa ka pouch nga UFC banana ketchup nga anghang flavor. Puwerte naging halangan Siguradong muangal na po ning atong sakops panimalay dire. Ato ning tarongol ug ukay og sama sa nandan ato gining tilawan. Og unsay lami murag kumbati na saktuhas kahalang Nyawa na daghang istorya, plastada na ta dire. Sugda na ni natog ubob. Kining linuto na tong bagtaks manok. Basta kay aso-aso ang babas kahang mauning pinakahanga akong natilawan nga sudan. Kining atong putahe nga tiil sa manok nga dugay rang gitan-ugan re sa atong kahon. Basta kay perting labyugas kaon kinsa tong wala pay kaon diha. Mga unta ninyo. Ami aoy.